ویڈیو متروں کی حال چال امید ہے خیریت نال ہو سو تندرست ہو سو خوشباش ہو سو اپنے خوبصورت انداز نال اپنی زندگی بسر کر رہے ہو سو میں تھوڑا دوست محمد علی خضر تسی دیکھتے پے اپنا چینل پنجابی وسیب ایک نوی براڈ تے نوی گل بات لے کے میں تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں۔ اللہ دے بابرکت نام تو آغاز کریے جہدے قبضہ قدرت تھوڑی تو میری جان ہے جہاں پتھر وچ پے او کیڑے نوں رزق دیندا ہے جہاں کدی بھی کسی نوں بھکھا نہیں سون دیندا 70 ماواں جتنا پیار کردا اور ہمیشہ انسان دا بھلا چاہندا تے ہمیشہ انسان دے نال رہندا ہے۔ جناب محترم محرم الحرام دی اج 10 تاریخ ہے اور شہادت حسین ہے، اور جتنے کے بعد میں سنتے نے میں ویکھتے نے میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس پاک مہینے دے صدقے سارے دوستوں نے اپنے حفاظت وچ رکھے، حفظ و ایمان وچ رکھے، کدی کوئی غم نہ آوے نہ کوئی دکھ درد تکلیف آون۔ حمد باری تعالیٰ تو میں اپنی اس براڈ دا آغاز کر رہا ہوں جویں کوئی دوست تشریف لے کے آوندا ہے اور میں آواز دے متعلق جناب آگاہ کردے نے کہ آواز کس طریقے آ رہی ہے، اسی پھر گفتگو دا سلسلہ اگے ٹوراں گے۔ جناب محترم کم از کم اس تو علاوہ ایک اپنا چینل کم از کم اس 6 سال میں ہو گئے نے جناب میں اس تے کر رہا ہوں، اپنا ورک کر رہا ہوں اور ویوز نہیں آ رہے۔ پنجابی وسیب تے بھی کافی عرصے تو میں جناب ٹائم دے رہا ہوں لیکن یہ تے بھی کوئی خاص جڑے خیر خواہ جڑے نتائج وہ برآمد نہیں ہو رہے۔ پنجابی وسیب کے جتنے بھی ناظرین نے سارے گزارش ہے کہ خیال ٹی وی یوٹیوب چینل نو بھی وزٹ کرو، پنجابی وسیب نو بھی سبسکرائب لائک کرو تاکہ یہ جڑا ہے تھوڑا جہا بوسٹ کرے۔ میں اس کو اجے تک اکیا تو نہیں ہوں بالکل بھی میں کوئی اک گیا یا میں تھک گیا، تھکیا میں بالکل نہیں ہوں، اس سے میں ایکٹیو ہاں، باقی تھوڑے تعاون دی بڑی ضرورت ہے جناب۔ حمد باری تعالیٰ سماعت کرو اور اپنے سینے اٹھارو۔ خدا بظاہر تو ہر جگہ ہے مگر نفی میں وجود لکھ دے، کسی بھی حاتم کی بات نہ کر تو میرے اللہ کا جود لکھ دے۔ خضر گناہوں پہ ہے ندامت مگر خدا سے امید بھی ہے، اے میرے واعظ تو فکر نہ کر فقط کفن پہ درود لکھ دے۔ تو سارے نبیوں کی جستجو ہے، تو سارے ولیوں کی آرزو ہے، خضر کا رازق بھی صرف تو ہے، تو وحدہ ہے، تو وحدہ ہے۔ دیاں پتر یا غلہ دیندا ہے، خضر و اکو اکلا دیندا ہے، وسیلہ اللہ دے بندے بندن وگرنہ ہر شے او اللہ دیندا ہے۔ تو رحمان ہے ربا، تو ستار غفار، تو ڈاڈا تو سچا سچا، تو ہے وڈی سرکار، اور دین دنی دے شو چو ہس کے لنگ جاواں گے پار، دین دنی دے شو چو ہس کے لنگ جاوے او پار، رات دنے جو کردے رہندے تیرا ذکر اذکار۔ جتنے کے بعد براڈ پہ آ رہے ہو سارے جی آن خوش آمدید۔ جناب براڈ پہ آنے کا بے حد شکریہ، براڈ کو لائک کر دو، اس کے علاوہ اپنا چینل خیال ٹی وی دے نام تو وہ ضرور وزٹ کر لینا۔ جتنے کے بعد میرے نام براڈ پہ کامنٹ کر کے اپنے ہومن کا ضرور احساس کروانا کہ تسی کہڑی کہڑی جگہ تو جناب سانو ویکھ رہے ہو۔ اور رات میں میں براڈ پہ آیا کامنٹ نہ آن دی وجہ تو آواز دے بارے میں کسی بندے نہ دسیا کہ آواز کس طریقے آ رہی، آواز ٹھیک آ رہی ہے یا کہ ٹھیک نہیں آ رہی، یہ پتہ نہ لگن دی وجہ تو جناب میں براڈ رات بھی نہ کر سکیا۔ انہیں بھی گزارش ہے کہ جتنے کی بھی جناب آپ سارے نال براڈ تے نے سارے نے گزارش ہے کہ جناب کامنٹ کر کے آواز دے بارے ضرور آگاہ کرنا کہ آواز کس طریقے دی آ رہی ہے تاکہ گل بات نوں اگے لے کے جایا جاوے۔ جڑے دوست سانو سنتے پے ویکھدے پے اللہ پاک تانوں ہمیشہ سلامت رکھے۔ تے میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا سو انشاءاللہ تعالیٰ حمد باری تعالیٰ سنو گے تسی لطف اندوز ہو جاؤ گے، لیکن کنفیوزنگ اس گل دی ہے کہ آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے یا کہ نہیں آ رہی۔ تو رحمان رحیم ہے ربا، تو ستار غفار، تو ڈاڈا تو سچا سچا، تو وڈی سرکار، دین دنی دے شو چو ہس کے لنگ جاواں گے پار، دین دنی دے شو چو ہس کے لنگ جاوے او پار، رات دنے جو کردے رہندے تیرا ذکر اذکار، موت حیاتی دکھ سو خوشیاں سب تیرے نے تابع، رازق مالک خالق سب دا تو ہے کل مختار، جکھڑ جولے بدل بجلیاں وسدیاں برساتاں، تو چاہے تے تپدی ریت چو پھٹ پوے گلزار، اور تیرے نا دی تسبیح کردہ دھرتی دا ہر واسی، کی بندہ کی بوٹا پتا ہر کوئی شکر گزار، کی بندہ کی بوٹا پتا ہر کوئی شکر گزار، اور تیرے جلوے تھاں تھاں لشکن کی ظاہر کی باطن، ہر شے وچوں جھلکدا ربا تیرا روپ نکھار، تیرا حکم نہ ہووے جے کر دوجا سا نہ آوے،
तेरी मर्जी नाल आसमानी पक्षी करन उडार वगदे दरिया डूंगियां खाइयां चमकदे फलक पहाड़ चंद सूरज ते तारे तेरी कुदरत दा शाहकार नाल सिदक दे दर तेरे तू जिस मंगया सो मिलिया किसे सवाली नू कद कीता रब्बा तू इनकार सिर तू पैरां ताई कैसर डुबिया विच खतावां कर दे माफ खतावां साइयां तू वड्डी सरकार। अच्छा जनाब कॉमेंट क्यों नहीं आ रहे ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸੂਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਮੈਂਟ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਬਰੌਡ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲਾਈਵ ਚੈਟ। जनाब वेखने कि केड़ा बंदा पहले सानू कमेंट करदा और पहले होने दा जनाब मैं इहनू विच कोई सैटिंग वेखां की करा मैनू तुसीं कोई मशवरा हो मैनू अजे पता नहीं चल रहा कमेंट ना आवन दी रीजन की है जनाब कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहे जी स्लो मोड मैं इहदे कमेंट नू चेक करने की कोशिश कर रहा जी कमेंट ना आवन दी की रीजन है जनाब कोई बंदा अगर कोई कमेंट करके दस सकता तो कमेंट मेरे तक शो नहीं हो रहे बरकैफ मैं अगे मजीद भी गलबात करना मुहर्रम और हराम की 10वीं ईद अज दिन है जनाब शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज शहादत है और ये ऐसी अजीम शहादत है अगर ये शहादत ना होंदी तो मस्जिद विच अजे जी अजान सुन रहे हो अजान भी ना होंदी जदों भी जुल्म ने किसी जुल्म ने सिर चुकिया है जदों भी तो फिर यहो जे लोग अपनी जाना ते अपने माल लैके विच मैदान दे आए ने जनाब ये कोई इब्तदार की जंग नहीं है ये हक को बातिल की जंग है और हुसैन और यजीद ये दो नाम नहीं ने दो किरदार ने जेड़े कि अज भी दुनिया के उत्ते मौजूद ने काफ़ी सारी गल्लां करनियां लेकिन इन्हें कॉमेंट ना आवन दी की रीजन है मैनू जनाब इस गल की कोई समझ नहीं आ रही अगर तुहानू कोई समझ आ रही तो जरूर तुसी दसो लेकिन मेरे को कॉमेंट बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा कॉमेंट थोड़े शो नहीं हो रहे जिसकी वजह जनाब मैंने कन्फ्यूजन हो रही है कि मेरी आवाज़ किस तरीके आ रही थोड़े तक आ भी रही है या कि नहीं आ रही और पहले होंदे होंदे से शो हुण नहीं शो हो रहा अज कल रात तो नहीं हो रहे शो पता नहीं की रीज़न बनी है। बहरहाल मेरे को काफ़ी सारी शायरी भी है अहले बैत दी शान तुसीं सुनोगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ अंदोज होवोगे जितने के बाद मेरी ब्रॉड ने मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुहानू सदा सलामत रखे दिन दो गुना रात चार गुना तरक्की देवे कभी कोई गम दसाया ना आवे और तुसीं सदा सलामत रहो। खिजर मौसम दी कोई बोलियां चंद ने वो भी मैं थोड़ी समात दी नज़र करनी है और बोली हर बोली जी है वो तुसीं गौर करना तुसीं वेखना कि कितनी सोहनी बोली है और दाद तुसीं दे लेना अगर कॉमेंट मेरे तक कोई शो हो गया हो जाता है तो जनाब फिर तो वाह भला जो नहीं शो होता तो मैं अपना फिर टाइम फिर भी पूरा करना है। पहली बोली मैं थोड़ी तरफ भेज रहा जनाब खिजर मौसम साहब फरमाइंदे ने कि कम बिगड़े हो गए सीधे कम बिगड़े हो गए सीधे मैं मौला अली तैनू सोरिया किवें मिलदी है मौत नू हयाती मैनू ए हुसैन दसिया किवें मिलदी है मौत नू हयाती मैनू ए हुसैन दसिया जदों कटियां ने गाजी दियां बाहां ते आस दियां सावां टुटियां जदों कटियां ने गाजी दियां बाहां ते आस दियां सावां टुटियां मैं लफ्ज वफा दा लिखिया गाजी ते सलाम पढ़ के मैं लफ्ज वफा दा लिखिया गाजी ते सलाम पढ़ के जदों कटियां ने गाजी दियां बाहां क्यों हुसैन है हद पैगंबर दी ते हुसैन दी हद अब्बास है ए लफ्ज वफा दा बहुत छोटा है तू कई गुना वध अब्बास है और इस्लाम दी ऐन ज़ईफी विच इस्लाम दा कद अब्बास है बिस्मिल्लाह दा नुक्ता हैदर है ते वन्नास दी शद अब्बास है बिस्मिल्लाह दा नुक्ता हैदर है ते वन्नास दी शद अब्बास है। और शेर विख्या केड़ा खूबसूरत शेर पढ़ना चाह रहे हैं कि हुसैन तेरा जवाब ही तेरे मुहिब नू अजाब कोई नहीं तेरा मुखालिफ जिथे भी होवे करे इबादत सवाब कोई नहीं
تیرا مخالف جتھے بھی ہوئے کرے عبادت ثواب کوئی نہیں اتنے جناب ٹاپ فین یہ جناب اتنے آپشن لکھے ہوئے اتنے کلک کرو نا شاید ہو سکتا ہے پھر کامنٹ آنے ہوئے کامنٹ تھوڑے میرے شو کوئی نہیں جو ہو رہے اور جتنے کے بعد مجھے سنتے پہ اللہ پاک تھوڑی عمر دراز کرے یقیناً تسی میرے کامنٹ کر رہے ہو تو لیکن میرے تک تھوڑے کامنٹ شو کوئی نہیں ہو پا رہے شو نہ ہونے کی ریزن ہے جناب مینو یہ کوئی سمجھ نہیں جا رہی اگر کسی بندے نو ہور نو سمجھ ہے تو وہ مینو ضرور دس دے جناب کامنٹ شو میرے کو بالکل بھی نہیں ہو رہے رات میں جب براڈ پہ آیا تو رات میں میرے نال یہ جناب اس سے ایو دقت ہوئی رات میں مینو تے کامنٹ شو نہیں ہو رہے ہولڈ پھر ایک بار پھر کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے تو تھوڑے کامنٹ شو ہونے لگ جاؤ کی یہ سیٹنگ کراں جی کامنٹ تھوڑے میرے کام ہولڈ بھائی کوئی نہیں مینو کامنٹ کے بارے کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں ہاتھ سوتے تھوڑے کامنٹ ہم زیادہ لطف